le o mo le no ma tu te fa te siai ia sui mai le company SSAB ilo tu le o fa la tu ai te mo ia rona ia male sunga ia pop ia o lo fa pe on fa te si mai le si tu le o tato la lau ia e malole se fu manuia i le nei tai au fo ia o mer kai au eu quero o fia malo se fu maua ia malange maseu ia le ngata foi le lo swata nei tu la tai au e fatalo fatoi foi i pa io Samoa pe ona mau me tatu fasalonga tu sa nei tu la po fia foi o kilo piolo e mata mai e fatalo fatu tatu po kalame e pe ona masania itaia o sima fuata itasi e sa valvali meni su tatu company e fa iloni mai nga wo tatu o nanga ile ngata foi le tatu fa ala wilo o lo fa o pe e pe lana mau mai mutunga ni pa pe nei itaia e fa ilo ia le tulanga foi pe ona ia fa ala wilo tatu company e fatalo fatu smart to make take pule le finga to ali to flow fit lang wational ia au mua pule ngam o finga wenga o mal company SSAB wala usu nei tai it's a talala te tasi ai le ila aloa ia se talanoa fo nei tai to fa lo ilo ia e mo no fatalo fatu fo ila hanga sale vi we fo ilo no fo talo a walman ia se to no ia ringa te fo ilo nei ta mama tina matutua ia usu fem tuangani le mata mai dunga le ana te va nei tai ia mata mai lunga tato fa salong tu sa wa temine o le ma se Facebook o avia le mala foi e fa faingo fia e so ta inga ia tu langa foi update ai tato news e piona ia telefone ai men tu pulu weekend sa le ia pele tu ia o le tai me lava ia so information ma tu ne o le fa va ia in nei tai alva sono nuol nei ma sino che toppa titi a ola sa fai lo matu tau lo tamai ti Vole sanga matango fie pa fai lo ai foi tatou atu no ia e pei ona ia me se foi ole tudu mai o tatou atu no ia ma tatou pa nga fa fonga to langa foi lo ia ni tape langa mani fa pito ar tatou company ele ngata mole nei foi va ya so por ni masina o le lotomati ia ai me se la vole telefone o ni so fa pito le tatou se nga ia tu tatou fo no tanga telefone le tele malo i tatou atu no ai va to pe le va no ia i tu langa foi ni tatou fa pito nei va ya fa fa se mole mula vano fa ulu ni tai au e tu fa talo fa tu le sunga ia mar so ata ele ni tai au fo mo le tatu po kalami o te lo le la tatu fa me fa solo tu le tatu fa lo lo tamit o la sa pa fa na ia pe ona ta o tu fo po kalami o mai atu lava ya so te ai fa sintelo o lo fo po ino la tu ta o wale ya sa fa pitole o fa na o lo ia tatu o lo ele itu o lava ma to ingo mo lava fa na wi la i pa fa na wi ele ngata le o se vai ma tu na fa pena wale a fo tapena ina fa na fo i mole fengol tau lo so ma tu la fa pena le sa nei e o le tau longo tau lava i pa ang fa tau ma tau fa lo a se sua tu ton fa lo fa tau a tu ma va tu fa na wale la tu wala ongal va so le ia sua tu ton fa lo fa tau ma sa i se me alo fa ia pose la pose of pa fo le fa na wale le la tu sa pa e o tele isi tatu o loa o whapa uina o lato tau ele ngata i o loa e patino whanau ia o loa e o ngā mule a inga atu e toe suso atu e lava e toe e sile susu atu i tonu e maua le tali o loa o lo e tau sa i dia po fia maua fo e nei vai tau pero toe suso atu na seu tatu a whapito le a sapa e pai au te ilo le la la fo te aruna e tu atu a tatu a ilis tatu a whalau i loa lea mo le whanau i le tu angala onga le chokam le la sa no tele tu fini ya rona tu sai foi male fala wilo okay rona ese mai la te lenga ona isi o tatu fa bito e pe ona yai ia time lava no seu e pe o le si pitola aule tatu company o le tam fai lava le improve ia pe fa le ya tili fo tulanga e pe na ia le o onga nei fa na tu sol masina lava yo lai o le se pa lava le me e va ai nga i tonu ia o le tulanga le o le tatu fai tau tusi ia o le a fa le ia fo tulanga pe na i numero tonu a mata tu lava tatu la lu fa na la lu va o e
fo le kalame len faatati lo va so taluai ia le na fai fo ile tato book launching se fulu tusi ona i tato tu stala tonu se tato tunu lava ia ai le ngata fo ile olva ia so len tona iatu na awai to le tato company na fai le tato prize giving po lo ngato ni ngautai Robert Louis Stevenson Museum le na mawai fo ia ma award ai fo ia nei tamaiti na awai le tato short story competition ma Samoa Observer so tu langa ia le so tau awai ele tato company manisi vai ngolo tomo fai falele ia tu langa tau o nga tonu shi tato tunu belan sa no tonga ni apa ele tato jogam promotion mo nai whanau mo le tu uanga haonga walela tu se tu ua nai whanau ai on lo ma tato whonu so e tele la tu langa pena i tato tu se whai tau o tato tu se whalivali mo nai whanau whaonga hai le taimi wa taimi nei le influence o technology tu tonu o whanau la iti ma tu e te lia la vale a fianga it may be in a good way but it bit tau tele like titi tu ale le tu langa fo inale o tau le whaalongo i tamaiti le si taimi e wa ango fo inale ile mafau ile matamatanga o me leva ai fo i lunga YouTube po me fa pena ia ai pe ole tu wanga le mana ia lo ma futa le malo walo ia failana schedule fo ina e ave sana me onga tu sipe ave fo ni tu se fai tau tu sala pe ole tu langa tonu lavana le tato falo i le mole jogam ia e break mai tamaiti ia te pele Netflix male YouTube ma nisimo me o mama le router ave te ule router tu tinga wifi ia ai fai ia me onga wai to ia tu la onga ia lai kaisi for my ela vai ngala ia pa e pe ona sa no mai foi tapen pinanga mol tato fono le jogam o lo iai lava ia new arrivals ale tato company leva yaso na tu atulunga tato e tulau e pe on sa no atu pop mana ia le suma tala awatu ai pe o le si vai nga fenga o fie lava o le asi lunga tato e tulau ale SSAB APIA Samoa awai pe o ile tu uma to lava le te lenga o tato o lo fa pa u tato fa lo lo taitasi ai le ngata ile o tato o lo foi nai la to o to to no u tato la mon ele fa pe ta o tu pusa isa na tu ya la yo tato o lo e halu la val fa tanga na pa fa ta ia e pe la e la tu stanga ta foi na tu sa ile to lo uma ia e fa ya tu ile tala o la tala ia tato o kai o mo tu ta no uma pe o le nga na o lungo tato i tu la e tu fa ilo tu ile ta mi lo tu ta no uma ya tato o lo ta tasi a wa tu langa la vai tato faltan malo mo fa le pitanga i pule foi na ia e su tu tone fa tato fa nga fa tanga ele fata te tasino lo a fata moenga i ole upgrade at all fata malo la to fai wa ele fa pe ave moenga na ave la i not moenga e tona ave matato bed sheets e to lo ia po vaenga fo ete o alunga ia o to langa fo peneta to setting of 4 if malama maltelo is vaenga na tu uma to tato ofenga luenga i lunga ia wano fo sila fia malo tato to no ofenga fata ngani vai tau al tu langa la vai tato fala i lola sa pai te le tu langa pena ye tau to ese mai tau tato i a waile ngata tato ofu ready made for net la fata mo lo dress or a lo mo tu langa fa pena ye tato fala i loi o se oriana vai tele a lo mo tato i tala fo ina wale tato su e pen fai mai pop e ma fai na su tuma va to walo polo walo fo to ton e ma fai ona fai measurements fo ina su e tato su ia mata o tula ia le taimi o telo ina le vaso pisi la vane ia o au mamas fo ia lo ready mai mata over time tula fa pena o tu langa lava tama fai tato company ina ia o mata tu ai vai nga tasi lo mana mi el so ani malo tato tu useu ni tai au ya fia uma tato la ye o isa vai ia saole so no anga tu so tato fa la lo white sunday mantua la so tona inei a salo la sapa pa ia asmalo lo lasnga fu ai le uma ina tato fa la lo e tu atu le si vai so fa popo tasi e fa uma le tato fa nga fa tang wa ia le mol mau fo mai tato ainga lo au mau tu no mau ai le ngata fo ile o tato sum tu ngani lo malanga tu ngalong fa vai time a to mo sele les for Riley ia a to ina la fom las tona e tolu aso fo ina fa mau tu
tātou company o lo tu tonu se neni ia tu ma fala ina tu va atu fenga fa tsa tu na fa pena ai pe ol mana ia lava ol fa fsilia tu ma tātou I tu la e tali va ve mai fo ia tātou ofenga wenga tu langa pe ne mana mi so so ani malo tātou tu no malo fa fte o manino ia isi o tātou fa apito ai pe ona mai mo fa fo mai I tātou atu no ele nei foi tai au papi se vai ngai fia so so ani mai ai tatu por kolame ma fa fitai se mo leva no na tu fa pi tu lava tatu alu pe le afo ele sapa pa fa o tem ni lo fa alu tatu tauloto competition no male tatu la o se te vai tu ia ole festo telo entry sol vai so le na atu ni e fa tu fa ngata tatu fa mo le so to finei po e tau loto lo walo masena tulunga le lopo lo walo e malo le voucher ia nga lo la ko e kong pikila voucher fa lo fa ka le mase so ani o se sina awala so ani to ia le company fo I awale le asapa pa fana ta punie la stofi ona se ile a fele ona stofi ona Ola so tofile se ina e tato. O yo la so tofi. Okay. Fu le ya mawale se leni las for ya mala so. Ya. Stona awa fo ia fa tsa ngot fa na wa pina sa no le tofine aruna. Ile umai la so la stona ia tato fa la wilo. Ya lo ya malva ya so fo. Fa tsa fa umai le tato fa la wilo la sa fa na. Donte so atu le se ule tato fa la wilo le sa pa fa na. Malo fa tai lo mai mo mai tato atu no ia tele ia fa abitoa. Ia tātou company o SSAB o whaatino le temiri nei ia ele ngata mo le vaiaso lava nei ia mo le whanau ia ao latu whaapitoa whaaluaru pea ia mo le tātou o tunu ele ngata le whanau ia ai e au ngā mo le ainga atoa ia le tele o tātou whaapitoa e pei o nei nisha vaenga e tuina mai au e pera tātou taimi lon ia whaftaima lava noa sea o tele o ina o le o vaenga o mana wa kava mātu nei taia ai asiasi pelunga tātou I tūlau pero na o le au ngāna le na like ma follow tātou Facebook page o I le update tātou o whenga luenga le tele o tātou follow I lolo whaal e uma le tātou follow I lolo sa pa il vea so le o le so o le whamanatu e tātou company I le positive day pe on masanya ia so fitu masina te tasi le lai o fulan mumu me ma uma pop ia e o me ma o spread out to the positive vibe lunga I people rate ia ai pe e fo tātou whalau I loa mo le tātou positive day ai le ngata I lea o le ai uli me ai tua ia tātou whalau I loa mo le masina la vai o ke topa ai le ngata fo I lea o pe o toi aso nei mua ia tātou tapenanga fo I mo le joka minei ele toi umi ana tuli aso ai o atu ai fo o vai pe o le vaso mo mule nei masina ia ai le itu ua fo no fo nei tai ia ve ma we fe ma suila finga to ali pulenga ma fe ngal venga atol company SSAB e fa manuia to le sa pa nei fa na a wai pe to to mo me tato ba so le la sunga fu e tato pokalame no inga tato e mo fo tato o malva so le alva so no tu atu ia to tato to fe loa ia manuia finga o tau loto na yalom fa na ia o jemi ne o automatically la on university le finga wenga lai fai al meta ulo tu pewa o mo ko fingo ko ka ko pulkana e tau tuana tu ai fo ia nei ma tu wa temi nei to tele nei falsafo nei tu latel awala e le tala no la vata mo fa fita o fala la tu la fa pena ia ele ngata fo ile o ta fa onga le asunga fu ol vai aso asa ia tato to feloa e se si tato pokala me e se taimi nei masina ia alo o maua pe tato manuia mai ali ia ve foi ma o foi masui fa manuia tu ele aso ia te o se o ele ngata fo ile la o lo so ata ia fa manuia tu ai ele aso ia te o to umalava ia lo ave ia le tato 685 radio ia matato tulanga fo ipena mata me tato fa salong tu sa ia FF time on ma fa aron ni tai alo fa tele ia le sumai fa wa tato proclame mo le nei fo va yaso ngal leile li I tautua har tato company ia male tarina fo le anga ia tu maro tato watuno mo tapenanga mo le asa pa e o le fanau ia me se o le fa wa pe o le tautua fai pe ale tato company sa mo malo si o tato watuno mo tua a fe nei se la la tala tato ia te oi e fai e o fa tonga ia ma wai ia se o loa taua
o lo tau sa ilia mo le nei foi te manuia faiwa matiu te la fenga yai ia lo fa foi le tionga to ali man malo pulenga man to foi nga luenga manuia le nga yatu ile fai unga o le manuia le nga yatu te au nei vai aso ia male nga yatu lo tamaiti e pei ono tato i tato to fei lo ai i se aso o iluma ora nau fa fonga mai tato tunu ia i le tato fa Talanoaga ia ma sui o le tato kompania SSAB e pei ona masani ai i tai ao o aso ngfua tai tas